IAKYNTHUPLANG Block Resource Center, Eastern West Khasi Hills District, MAIRANG. Ka court application haka standard form nakabenta ka way ka post accountant, but Southerly gi post CRPEP hapo ka contract basis. Kiba apply ya ka post accountant gide banlong kiba hakarta arpuay hado lifesan snem, but kiba la pendep ya ka Bachelor of Commerce lani ka BCom na ka no ka institution rengkat ka computer knowledge haka ba ka jingsiu kan long hinyo hajar tingka shibanai. Kat ba kiba apply ya ka post CRPEP kide banlong kiba la pendep ya ka Higher Secondary School Leaving Certificate lani ka HSSLC na kano ka institution rengkat ka computer knowledge. Ka tarik bakhaddo ban penpoy ya ki application form kan long ha lani shwa ka arpo tarik unaitong arhajar arpusau haki kenta long tray bat nakabenta gijingtip bakhambnya. Kinong apply gilaban 1 mi ha office LAITKAM ka IAKYNTHUPLANG Block Resource Center kabadon ha umwi sup pendeng myong MAIRANG marjan bat ka MAIRANG CNRD block lani dakaba shoot telephone how mobile number kandai lai nriu san sao arsan sao pra